Kanglashasingbu ahanmukta rishina adom bank har YouTube channel se taramukchari angsi topic simase ai ATM card kamari lena pujarakpa topic ni SBI gi State Bank of India gi ATM card kamari lena pa topic ni angsi gi jo sigi topic cha tai kesuna de yamna common no topic ni ko gi ATM card mem la amani ko ATM card account hangani account hang matung da ATM card la ayum da pin yoroktre ado ATM card ji sina ni nge bayo ji pin yoroktre pin ji mo ngasai bank tu chana gadra kam kan la kani ke dogni ji si matha sana dana lai ngai marak sida aina mayam gi video sim tang samjage ke gino di matha sa biro no ATM card la adi pin dum generate tawra je yar me bank japiro no bank marak tu da mayam gi kale ju jangai am ki ina dana ko tana mayam chin jamo japiro no ai gi video je hobu de gina lo phong yeng biro aduga adom gi ATM card gi pin generate tawra je mem adu di mem video sim lomina je han mo da koi ngasai gi aingona da ka lai je ai ATM card tum bai biro account number dum bai biro ko aduga registered mobile number je ngasai gi account number ha ki number je simuga ohum sim da ka lai ko ai ATM pin generate tawda aduga smai to biro ohum sim ai chinfa pu bi gira da isel ga tham bi gira na pulo pu bi gira ATM boot am da sat biro boot am da sat biro mutum na ki ATM card ahan ma je pin yaw da ba je si pu biro aduga ATM card ji thinjan biro ga nakan da ko pin generation na option nam yaw ani ba ai dum screen da su dum tam tam dum uchage ka pin generation option je nam biro amda yenga be ko step je ka pin generation option da nam biro adu mutum da account number type to harani ko account number nam biro account number nam matung da ai submit to biro submit to ro matung da mobile number ma hangani ko ai mobile number register mobile number du ne ko hang du ja register mobile number jung nam biro adu ka confirm to biro confirm to ro matung da koi message ki type ta ma thora ani ba message ki type ta ma nang si ya ra khot la bra nang nam mi jing chum ma bra ba confirm to chen biro confirm to ro matung da last ai gi message ama kaino ATM mamang gi sang ma thora ani nang gi pin ai successfully reset only nangi OTP ama kaino to gure generate to gure one time pin ama generate to gure haiba pin ji sizinaraga nangi ATM gi anoba pin ama generate to ro haina ATM boot amda sang to ro haina message am ko ATM gi mamai da thora ni thora matung da second ama ni yam amda minute ama ko ama gi manung da ai gi mobile number sa sida one time pin ama la ani ba one time pin ama la ani one time pin ji ai to biro mobile leng biro ado ATM jung thingjan biro thingjala matung da dum ajiki one time pin ji dum namsan biro namjala matung da option thora ni ko mama pin change haina yaw bane pin change ta sang biro pin change ta sang matung da new enter pin ne thora kani ko ngasai ta ka no warak ta ka ta thachau ge ko ngasai ai gi mobile la ke pin jina ai sina dum sina ba yaro ko mama sina ai jila ai internet banking to ge na chang ai pochai lai ge online gi ATM to ro ge pot lai ge pin ji sina ya gi roi ko si pin ji change to jo ya gi ro aduna pin change sai option ji na nambiro matung na nangi new please enter your new pin nangi new pin do nambiro ani ado ini sana khangja ba ja gi chha pu ja ba ini lai ge do nambiro adi mathang dam ko nam submit to ro matung jong please re enter your pin ani ambu nambiro kan ani hang kani ko adi ani mak chi mana halo sak mana da dia nambiro aduga confirm to ro matung na ke do ani confirm to ro matung da your pin has been successfully changed ana message am la ani hai ba message asi lakta ga di adom gi pin mai pak na change to gre asi ki aina half ke ba pin number mari je sin adom gi ATM card ke pin noire pin ji yauraga pin ji pairaga adom gi makha ta ba transaction to biro ATM sin to biro online to bigera makha ta na adom transaction to be are aduga ngasi gi di matang sida yam ju tele video je so ai sida lotion jarage mayam amuk ko na khurum jari